Wo mina wale uni dunia ono ya. Eu duro mati walu na ono saul kwal. Au joro saul lembak kira ngai me duro maramike. Au gela ko ini sila hindi na ono saul kwal. Tatu na Women's Royal Army Corps. Na elewa tu na lomani mati walu. Itu na nursing corps, na medical corps. Yo sarman na ina mati walu. Tu na infantry, tu na artillery, tu na armored corps, na logistics, tu na bitambana ken. Ongai sa kasama tayo jumikin, nangon na sana raw kina baby me pagduri meron naman elewan marami na matibak. Sa ngono sa may value tayo kinam sa ito, ngo sa nga nangon. Iliwo ndo ba tutu nga ba tutu ver na value tayo, ngo sa lewa. Sa tuna bertona staff office na do hindi ka Laura na facilities, raw ni ramay pambarik nga na punta pambarik kinanatanganin da durmay. Tapos na modifications menataka, at tutuin ni rawa, kaya papal na engineers, baka raw taki na bikay na doon may baka raw taki na balatir na Manila, sa tuwin ni rawa sa arat kadibisara, tambaki karaduray na rito na lewida sa watunggorit. So bertoli atau sa may tutuliliw. Siya man din siya manalar to na numtuner to na ba siya iya vi va kurbuitaki na vi ka rawata na ngona era durkina na vichul kwalu me ga wachuma na ngono go na wal sul kwalu me ga wachuma na ngono go sa vorong viti sa vilitaki na vitambana ni mateval viti sa levo itabisara na vitambana ni mateval vitang makina United Nations na senior staff appointments, arlitorika, senior staff and command appointments, arlitorika viti. Ya sarang na tutu sa media ni company na kono era mga resep sa luriki na nila. Na bunanda na numenir na siya niya ko sa iya salvatal tu nga kini tos ke burbur na ngona sa lama talaga may naultang ang bimbi ni gender consideration, gender equality, alay gulmikin na nabi lawa so ni matambo se lebuki burbur na SIDO na Convention for the Elimination of Discrimination Against Women. And doto na discrimination, na rinlo rewa discrimination, na dira yalan itu ni resing ni dura na matewa. Kitong gimana ka na SIDO imur, ni sa durme na matentu. Ia usa dolabara na katuba en alom ni matiwal. Tama i prime minister usa ngai batara mera deploy overseas. Na runa ka uda ka bertir na nonda manelea na mara leo ni matiwal. Dua nungu badurul mira en wal sulwalu. Ken do sama itu na matiwal sa prime minister na matentu prime minister tu sangai batara. We command mera to be deployed into active peacekeeping duties.